Mana kerja kamu tu yang ngabong. Melumpur tengah taik pajiru awak inang tari sampai mangat tari pajiru wate tak bedo kabrutuh dai guling kaipo ke pu lumpur tengah tak pajuh kentaki wate tak pugo wate tak bedo kaime tulung pun masih lemi bawah tu hana yang betul lumpur kaya tak ayo miliaran peng alpat tae hammer tae la lumpur wate jaga katai piampu hana betul lumpur yang betul lumpur tok sabo mi mentua putra lumpur tong i lumpur ta tong i babene juang ta dua pre perut dia kerja bulu tak tahu so yang nam lumpur tong i kena bi pen terdur be uri yang jarang lumpur tong i uragam so na pernah lumpur tong i sirtor be dak male ni hana pu kana pen terdur be jung nau kan boka kata kejut anak muda yan liah terkejut sehingga uroi ipu blo rumah mata benda du ipu blo peng na ipu blo hoi me pengen mi tua ime ipu got kanduri mauli kali ipu got kanduri mau le diundang urang ipajok dempur liah nyen kata ho anak muda yan apa le ke tale rumah hana le rumah kahna ko hoja le ji ibu dah hana muda nyen ija ke dia masjid idua di masjid padum ton ni dua di masjid leap lo ton tagai anak trip itu di masjid leap lo ton di masjid dia ibadat di masjid di wirid di masjid di zikir lam masa leap lo ton inan di masjid lam keadaan ibadat ke Allah Taala leap lo ton ni metua meninggai anak mudanya ka meninggai gesemiyup anak mudanya gemelumpau lesidro ulama yang naik tempatnya putra lam lumpau gat nyandu bahwa anak muda merokan kata meng lam surga ditanya oleh ulamanya ya syabab bima wasalta ila hadhil martabah hai anak muda ngan sebab apa adra ku truk kena ijawab bisa babi ihtifali maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam yang non sebab belum prayo urolai nabi maka prayo urolai nabi nyomi tua idron le pahala tetapi benar semayang meski prayo urolai nabi berbeda ya ron semayang kan dia kebut hai buat jeut tetapi hanya kebut bak prayo urolai nabi baklung ka bolu baklung ka buda juga nyan tungku dakwah long tanggung awak melike long tanggung katro telo Allahu Akbar Allahu Akbar tak keun bau don tanggung lu mau tak semayang leja semayang pukai wakai dong pikir ke nyong le nyan han mutu me surga nya lagi ya karena inti daripada maulid kan pegot mimbar lagi nyawa hoi tungku liah nyalom na kauri kan nyan inti maulid substansi daripada maulid adalah meniti dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling raya diri oleh Nabi putra dalam dunia nan tepu putra yang paling raya perintah Nabi sini jauh tiga. Jadi lah mana? Putra yang paling raya Nabi gayu Pak Drone apa? Semayang. Yang paling raya semayang, tetapi nalam sebelum semayang putra yang paling raya. Jauh laut. Kamate roko. Jauh laut paling raya. Berat pak si. Nyodwa tu. Dapat drone pemimpin, menyepah dengan Allah, hanapah habis ni. Malam pun berat ini. Malam Rabu, Sabtu, uragam, urinang, urang Senin, Jumaat, na rame urinang ya, rame uragam. Kalon bunuh kepegah le gurem no, gurem tanya yang di Selimung, bangga lo, gukun mak lo, tunggu, awak muara tiga di Selimung mantang leher tu himang puluh draw. Hebat. Nyali yang lain lain takrum, lain yang madah lain yang buat baju Jibril tu. Ai kena nanti orang yang hana jaja buat le tu dalam perdeti yang waktu tu biat kamalin kasut rumah ni jo dari pat tungku tu biat dari langit lontren
Nah kan lagi kan hana kata pua kamale megatnya ilem kan bacut kurang kuat belah tahun kedua kuda kurang hana malem mata ikan tiba-tiba tron ilham maju na keramat na malem nyan pihe kan malem lagi malam man tabo ike menyahana yabu aku berapa drone di langit je ike ni putran tungkat turban hijau hang peti orang yang kalau orang aulia ro padahal kan aulia kan Elia beutnya penting tan mi mutua apalagi drone yang nana neng nyan jak jo beut nan dengar nyo paling penting kepue tungku tak jo beut kan tayak jo beut mi mutua anu nyan mangat dituri ya mangat dituri mak mangat dituri saudara mangat dituri tetangga nyan pun orang nyon le anu ya hanai turi ya le anu ya hanai turi mak bahkan itu je suhud ya itu je suhud mak itu je poh ya itu je poh mak itu je tenak mak pakon dikarenakan moral pendidikan mereka kurang orang yang tetap yang nak turi ya tu turi tah ya kah yang memite yang terbiat bunga wo tu nyan definisi ya uri minta apa yang keji nak turi mak ke turi tah mak urang panjang oh ilmu yang tagun bu kelu nyan mak ke nyan punya lagi nyan definisi mak lagi nyan definisi ya hana yo ani bak dilawan ya maka giwa aja buat tu trok deh gepurunau ada birrul waliden gepurunau masalah takwa lagi dalam taisir khala mutulih halaman 2 baris pertama dari atu at-taqwa intisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah yang gekeun takwa ubena perintah ubud ubena larangan tinggai baik dalam keadaan fidraw atau keadaan rame-rame nyan urang takwa takwanya hana batoko busaw takwanya hana babineh laut takwanya hana ilmu fikula takwanya 4 ba pendidikan ilmu agama man hanjir tajak fikula tungku thot tham tayo bahkan video jai kula belembung mangat carong setidak ji tanyo oi tuleh kedeh berunuan harus baca bireun kajeu ngai tuleh berinun bireun baca jai kula bicara ngai tayo be je ke preman ngempung be lau hau ku riêng hanjir ke bui pi tayo hanjir ji setidaknya je ke bui undang kajeu tayo makanya kan ya jo beut bituri dron ni lepon be tuna dron be poh dron yang kedua tak jo beut mangan iti'ah ibadat ke Allah mangan iti'ah sembah Allah karena han getuang ibadatnya hana ilmi nekun lai bunu raslan dalam kitab subat waman bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu urang yang mengamai hana ilmi han getuang ilmi aganya oleh Allah taala contoh anu mudah rame that wadro semayang hana ilmi kan semayangnya gebohnan petracit som bayang hai menokon lauro deh bayang ya som ya gede larmo panen wo katanya wo semayang oh wate tanyang gatnya semayang hana betul tiban semayang pakai luweli pakai baju oblong wate getikui deh berincun wate gebodoh deh bukan kiban cara tak definisikan semayang lagi yang som bayang menancit uri nang cara top aurat hana betul ino pedua jilbab lukum I know lukum kana lukum sakaratul maut lawi yo kana lukum baru ikut lukum pocong naru aku no nah dek nah lukum pocong nya lukum nyai dro ni han to pakai lukum nya han ta semayang urang agam mi mutuah walau kana dayah walau kau sumi kurai lumpah beu urang agam aurat urang agam ateuh samping menyedeuh ra ateuh agam deuh ra samping bateuh semayang deuh ra yuk han bateuh contoh urang agam ke semayang hana pakai kolor iya teuh pan teuh trieng ijung le urang rayu bateuh semayang han kolor tan semayang ateuh pan teuh trieng ibu dah ngon ke yang bangke baju hanai semayang ijung rayu bateuh semayang han bateuh menyauri nang bateuh karena uri nang ateuh samping miuk aurat nyan ke nyan tujuan ya bu liah nyan lom tujuan ya jo beut anu ke kuah liah ni beut raw anu tu ku di jiet ke guci uku kan guci jumjua jiet ji ke bandara kampung hanai pike peng kampung nyan peng ya haji ente ji hatai hana mutuleh hari minang nempui jo
Baik yang ordo ribe nam tulis harium na cak muinan hana cok ju. Hana perlu tahu nyata tagok. Maka le berita korupsi penggampung, gadoh penggampung. Nyan tujuan. Jit kecaman anu drone kan caman pancuri. Bupati kadang 2070 ke dia kan bupati cuma cu. Jit ke dewan ji DPRA, DPRK, DPR RI. Hani cu peng rakyat nyan tujuan dia juga anu. Tayo tayo buat anu ni mutua ukuran be di pungut lego kajut. Walau ji be di pungut gop, walau ji pungut lego. Nyai nama tu kajut tayo buat dan be iyo rono. Tunggu nalong punya tayo buat anu tunggu paki pu. Hai paki tunggu punya tu kodi ji singa hana muhawara apa kau? Hai tunggu kan yang katanya yang tunggu gampung untuk mudah dan yang ke baik nengi yang hana dah nengi yang dah oh tetanya yang ngan dijabro nya ngan mithe tanggu guru kau pun nengi yang tunggu lagi anu yang sehat yang sehat betul ni orangnya orang iya le alergi ke daya mim tua takut untuk buat dengan momen lasa ke mana namanya mi beryakin ke ilmu agama Abu Kuta sabi ulang wabil ilmi hayatul Islam. Naton dengar Abu Kuta kan wabil jahli mautul Islam. Ngan gara-gara ilmu udep Islam, ngan gara-gara ilmu mati, ngan gara-gara jahe mati Islam. Ngan sebab na ilmu hebat agama, ngan sebab bangai nyawa rela agama. Urang na yang bangai hanak tu pedro ke bangai lo. Ni cukup sakit pada pubat urangnya. Iji ke pegah le Khalil bin Ahmad urang na padu macam. Na urang yadiri wa yadri annahu yadri fatabi'u na urang getepu dan getepu adalah getepu nya ni ikut urangnya gayan getepu gayan malim getepu adalah malem dah urang yang tepu adalah malem urang yang nama mai ngai ilmu nya ni ikut urangnya na urang la yadri hana ditepu wa yadri annahu la yadri itepu ji hana itepu tepu fa lamu urangnya Purunau, urang bangai. Yang paling sakit, la yadri, wala yadri, annahu la yadri. Urangnya hana ketepu. Dan hana ketepu, ada orang ketepu. Nya yang paling sakit lah kampung. Nya miona orang lah kampung lagi yang. Nya kaje kerubun juga deh. Bangai. Dan hana ketepu, ada orang bangai. Hana ketepu, ada orang bangai. Kepikir yang jarang. Wanita ada pegah bagai ya? Hai. Itanya urang bangai. Oh, mereka pegah ke bangai. Mereka pegah ke bangai. Tak balik bahasa becut. Tanya orang hanajat. Nya baru betul. Kepikir lagi kan bangai dengan hanajat itu beda. Ini sama aja. Bangai sama dengan hanajat, sama dengan praku, sama dengan royaba, sama dengan berjiri-jiri. Yang sama ya nah, sama limbo. Mano, cano, no, mandum atanya. Itu biar lalu bo mano. Jadi na orang bangai waktu kita pegah bangai, bingkai. Maka aku pegah badron ni tanya yang bangai kita depur rod bangai wate aku pegah le tungku dapat te menyambungi itu ke tungku aja ke buat urang jaba dokter na padu macam lu pegah badron urang jaba dokter simak urang jaba dokter na padu macam na urang jaba dokter troba dokter dipegah bapaknya ka kenang ginjalnya berat ron ka bedah ju ka pegah ke kenang ginjal mah tu dokter pungo dokter hana warah aja itulah hana kata obah mi poh dokter beda hewa nyen bermate hai tempulih ginjal kata boh nya model urang jaba dokter nah yang kedua urang jaba dokter trowa dokter pegah nyo ginjal pa nyo drone kapara pa nyo sebetulnya drone nyo gagal ginjal pa ya kan to ginjal nah yang donor ginjal ke drone yan ataupun mana pak tajib ubat ile ya mungkin bisa jadi pulih nyompak resep ditulis le dokter ram tulis resep nyompak resep dicoba gebedah kayaknya gecok resep gepo gepedu ayu pantai you bantai bulu resep. Ada bantayan gengiang le resep. Boleh. Cing jawab, boleh. Han, kadua macam. Nah, orang kerja pada dokter, ipega agaknya rumah sakit ginjal pak nyo kaparah, kapulen. Ijo resep. Terus rumah gecok resep getagun. Iya geroboh resep lam iya. Geroboh. Gejet tu iya resep gejet. Ka, boleh. Han, nah orang kerja pada dokter, li pegah sakit, ijo resep geblau obat. Dia geblau obat ke obatnya. Boleh. Menancit urang jaba ulama urang jaba tungku, wateng jaba tungku pegah.
Tanyo hanjit na fi fuat dengki. Nyan drawan munya lagi nyan dengki. Oh beka begah ke dengki. Beka begah ke dengki. Ke hana dengki. Beka ke draw ka kagot thak ka khung dengku nang kapu. Ka hana le bek urang ni ba ke sama si tua de. Ba me poh dengku. Nyan bu mate hang boleh dia ke urang lagi. Hang boleh. Nah urang dia ke pegah dengki ke purno cara pegadah dengki. Gecok ilmu nyan berdua ada sanding. Nyan pi hang boleh. Nah urang dia ke purno cara pegadah dengki ke pu ubat raw ke. Baru itim boleh. Yang lagi yang tayo berjut, bek bungeh ke dengku. Masalah tayo piap ganja, masalah tayo main batai, masalah tayo mujudi, masalah tayo marah, masalah tayo kubur yang kengkang, nyan urusan roh dengan Allah Ta'ala. Tetapi yang bek bungeh itu kurang pula. Saya tayo mujudi, nyan masalah mujudi urusan roh dengan Allah. Yang bek bungeh kurang pula. Yang bek tayo itu, tayo hanya ulah-ulah, punya ulah-ulah murtad, nanti ulah-ulah, gepegah le dengku. Main judi haram, so pegah katanya. Hai yang pegah ulamanya so pegah. Hai ulamanya ulama awai Abu Yam Doli pegah Abu Yam Doli so pegah. Hai Abu Yam Doli ururiyat dia nya so pegah. Hai ururiyat dia nya ururiyat dia so pegah. Hai ururiyat dia nya yang pegah yang seperti tabi'in nya so pegah. So pegah tabi'in. Hai tabi'in nya sahabat nya so pegah. So pegah hari mujudi, hari piak bakong, hari ganja, hari tabiat so pegah. So pegah. Hai Rasulullah so pegah. Hai Allah tau yang hari mujudi. Nya kau lo. Nya hanjitna bagi tanyo lagi ya. Oh masalah maksiat tanyo urusan roh dengan Allah Taala. Masalah maksiat dun neraka. Luqmanul Hakim pernah wasiat ba anu kapu buat maksiat ke Tuhan ube ke dun neraka. Mi hae ke dun neraka be kapu buat maksiat ke Allah Taala. Maka drone yang na anu mi mutua jo beut nyo pakal lun pegah hatayo karena alam daya menyelam ngempung hana tolu pegah hatayo karena alam daya be yo nu mi lun mi hai kalen ko kono de sigam yo kalen no nyo sigam yo kon urang na lun 6 lam keluarga inang limang agam taboh menyeje ke bui man taboh bui menyeje ke urang man taboh urang manyan kaje urang ron tungku karap golom juga, mam ya lo golom jid, urang ron pun boleh hayya ron. Ini kan kambung dah urang ron, ka ilon mi anak kapuna, watel long jabu tak kurang jamun, kirim peng lemak ulun tuan sirtor bay, igop leher to, kirim peng, ilong sirtor bay kirim peng, ote kungi yang anu gop ya Allah, hati lo, kan hanggebi le unci lo, sirtor mangplo le tiga go, kan hanggebi, hanak gebi, tapu anak gebi, lo, gukul lemak lo, no. Kayak bữa juga nak kedai. Sehingga trip kaya ke raw aku. Nihan tinggal raw kaya aku. Silapen pikiran kiban cara ke cukup meneh ne obe. Kiban cara kaya. Lah limang kula ke Honda watean. Mak belum mak Honda tu bawa. Iko kana Honda. Kayak bữa ni aju sehingga kablo ke raw aku pun. Oh ma. Kaji kan raw. Kablo ke raw. Kaku mintu aku kubur aju. Lah tujuh nyokon je long bra long kublo Honda Vario jamun kana Vario jamun ya kon Vario jamun Vario sai mong plu Hawaii wa plu 7 juta kublo ko raw ya leh nyan mau kawin ke raw doa be ya ba urang si mutong toy kublo kala nya ko rental be game rental tu ko long mi hana ka peuna wari be 18 long ninggai abu long ubud yatim PBO ko hello makai long ote kungian yatim nokon yara-yara nyan hamukel lah gusu ule ante tinga-ingan ote ante ron kam pikiran pakon yau buto itungku gusu ule rayu hana gusu ante tinga ikelong balau ante kan pegah kau pegenang ante padahal ikon kan pegah telu padahal jero hana ote kungian yatim tinga long kabu ro long nyamun ubud adik lon mantang lah thai SD kedua SD ubud yarayu labo tagai em tau bobot long kalau tetapi long doa kabele mak long ya Allah nabi bumalim ya Allah nabi bumalim long kun mak idron mak ka hae nabi kelong numu doa mak kabele kelong numu doa kabele tai lo long kun mak numu doa kelong numu doa long bu jit kubut numu doa long bu manfaat udip ke Islam numu doa kabele mak long ya nyo mak long ka tuha ji tapi kan nengiang dak hana jit kubut kan hanar leuh than kalau ai dak hana jit kubut con Hanan chủ than anh cứ cô bác bé yo dạ vô bự bé yo
Kebiasaan orang yang gasian yang berhasil. Nah, sabah cerita, getulis dalam kitab Al-Fulailah, Abu Yusuf. Nyawa perleh aku cerita yang lantai. Semangat mak ni. Dengar tau? Puan saya aku berah. Jadi Abu Yusufnya anak murid Abu Hanifah. Dengar betul? Abu Yusuf anak murid Abu Hanifah. Anak murid Abu Hanifah ayatnya. Gopnya termasuk lam puluh dua murid yang carong. Abu Hanifah na puluh dua murid yang unggul. Abu Yusufnya termasuk lam puluh dua-nya. Nangganya Yaqub bin Ibrahim. Ka. Gopnya ya aku urang gasin. Abeh gasin mak aku urang gasin min tua. Gasin data. Gui wa ya kerja le ya aku. Bak hidro saudagar gekun. Ne. Kah ne berkata puan ne. Mak gasin, iya gasin. Munya hana kami ta ke draw ke baju-baju ne, hana mutume ne ukur. Nya gekun, hanje ke buat yang ukur kayak kerja ne bak saudagar je. Bedah hana ganyan Abu Yusuf yaitu murid Abu Hanifah, ja tu ya kerja. Oh wate ja kerja mi mutua, anak niatnya sabe dilewat re tempat Abu Hanifah semua beut. Dilewat re tempat Abu Hanifah semua beut. Wate wa kerja di beut. Wate wa kerja oh lewat nan di beut. Sehingga Pak Sabah Hurau telat iwa rumah gekun leya hegam pakon telatan mana waya pakon ilon bono long buat ba Abu Hanifah bedong ju ya hai Abu Hanifahnya urang kaya Abu Hanifahnya urang na Abu Hanifahnya urang mulia tanya wana urang putuh perut ne bek kaya buat ne kawawa sehingga tak kerja lam teo he ne bek kaya buat kaku wate kamunan sehingga ijak kerja anu gopnya lagi biasa yaitu Abu Yusuf sabe ijak kerja kajareung di beut ni tua kajareung bugo hoy tu le Abu Hanifah ba sabah hurawa wahai Abu Yusuf watenya Yaqub go hoy golom na gelar Abu Yusuf wahai Yaqub kono jak le gekeun tu pakal le hana beut le lawe begah lah curhat bacu monau gurai Abu Hanifah ilun urang hana jadi biaya kerja lu le aya menyalon buat kena telat lon wawa ataupun menyalon buat watelon ja telat lon ya kerja gepegah le ayah ilon hang gebi buat le god sehingga berarti jak kena merempok alung gekun jadi budak tu wawa sehingga benga gekun boka padum peng dro ke siuro ka kerja pegah tu sekian mono mentong bek le ka kerja le dro ko kubi peng ilon sirtong dirham kena Abu Yusuf kena Abu Hanifah kubi peng sirtoh dirham atiah nama kabeh untuk kubi lau makun kabut aju yang mana jet lom bekah bayah le kaku bak watenya mi mutua gebi peng kabeh sirtoh dirham le Abu Hanifah atiah nama kabeh gebi sirtoh dirhamnya nyatakun aju orang daerah 1,5 juta 2 juta lah dak lebih bacu ka gejau peng kabeh bak saboh uro meninggai itu ayah Abu Yusuf meninggai watia meninggai mi mutua tinggai Abu Yusuf nyawa ngan ma agu tinggai ngan ma di saat tinggai ngan ma Abu Yusuf gekun lema ne dro kene bek le kaya beut ya karena mak katanya wajib wati kam nanti la ko ga yo ni idaya ha ko bure kai mak lagi ana ne bek le kaya beut ne patron brokon naya to ne nyo tinggai long ka janda ne kayak nikah rezeki ne bek kaya ikut hat Abu Hanifah agaknya urang kaya ne kan jadi dro aku itanya susah laju yan maka bek le kaya beut kaya kerja mentong budak Abu Yusuf gelapor tu ba Abu Hanifah di saat gelapor ba Abu Hanifah gohoi Abu Hanifah gohoi mak Abu Yusuf le Abu Hanifah gekun mak Abu Yusuf wahai mak Abu Yusuf bek tatam Yaqub nyo ataupun Abu Yusuf nyo jak beut karena menurut ilmu alun keun Abu Hanifah bak saboh saan anu drawan nyo akan dipajok kue fulujat bil fustuh yan fulujat bil fustuh fulujatnya kan nya surah orang yo kue mangat hatat lampingan tapak gajah dah pingan tapak gajah ka nyawan lam ilmu long ke Abu Hanifah anu drawan bak sabosaan akan dipajok kue fulujat bil fustuh late ma agak kan i pancaran drawa ku pajok fulujat bil fustuh anu ken karena ilmu ko mate ngongko kering lebih hana tom ku tirom tiga
Hana tom kung koture metiga pani mungkin ni pajo fulujat bil fustuq. Menyoronyo fulujat bil fustuq nyan kan kue ruti o, tah ruti o. Nah, kana teh ruti o. Imukat iki baru mau sakit. Inan mau teng usi tiro. Ya blo tengah inan ruti o. Menyo kubegah lain burger, tah burger. Dan burger, nya surah tanyo, nyo anu drone ba sabo saat tinggal hakai pajo kue burger. Ingat mak go kibancarai pajo kue burger sedangkan ro ku kasin kaku hana go perumun le ma Abu Hanifah o le ma Abu Yusuf jabu ju sabi ba tabohuro Abu Yusuf sakaratul maut sakit berat wate sakit berat go itu murid mandum Abu Yusuf hana keluarga gayan urang ka Abu Hanifah ba tabohuro sakit berat di saat sakit berat go itu ubebena murid mandum ganyan hana keluarga. Jadi di saat gohoi murid mandum, gejok peng ke murid, gejok peng. Terus Abu Yusuf hana gejok peng gohoi, kenon saja Abu Yusuf gesah itu bab linyo. Inna lil khuffash maniyun kamaniyir rajul. Nya gesah, bab linyo. Artinya mana? Guluntia. Namani lagi mani uri. Nyan gebi. Ke murid-murid lain peng ngebi mendum. Ke Abu Yusuf kan. Inna lil khuffash maniyun kamaniyir rajul. Kelelawar geluntia namani jih lagi mani urang agam. Lati Abu Yusuf awalain peng ngebi mendum ike mani lunti aku pegah. Awalain peng ngebi dro ko mani lunti aku pegah mani lunti. Karena Abu Yusuf god ate ku gure kaku hana perumun tapuyo. Ba tabo uro meninggai ke Abu Hanifah. Wate meninggai Abu Hanifah yang paling malim murid Abu Hanifah watenyan dalam kalangan 22 murid yaitu Abu Yusuf. Di saat meninggai Abu Hanifah diangkatlah Abu Yusuf sebagai qadhi qubah negara. Ipegat ku qadhi urung hukum dalam negara. Sawaraja bak watenyan Harun Ar-Rasyid. Perumahannya Zubaidah. Wate ka diangkat ke qadhi negara diundang tu bak negara. Wate diundang geidang lah kue. Kalian geidang kue gepajoh le Abu Yusuf. Wah, gepajoh. Ha? Getayang bak Harun Ar-Rasyid. Wahai Harun Ar-Rasyid, nyo pe kue nyo. Gejawab tu fulujat bil fustuq kata bo. Gekem beraya. Beraya gekem. Awate gedengar fulujat bil fustuq kan gekem beraya. Gutanya oleh Harun Ar-Rasyid. Pakan Abu Yusuf mungkin merayata. Umaidro ketingan atau guraya pegah. Putra, jamun wate maklum hang gebijak begitu jamun. Gekun le guraya long Abu Hanifah. Anu drawan saboh saan akan dipajoh kue fulujat bil fustuq. Long hana yakin watenya karena long urung gasil. Fulujat bil fustuqnya kue mangangkat. Maklum lebih long hana yakin. Ternyata uronyo kana tanyo ikelong. Kata boh. Terwujud. Kaliah kejadiannya padung-padung uro kemudian terjadi itu kejadian aneh dalam kerajaan Harun Ar-Rasyid. Putra kejadian aneh dalam kerajaan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid gitu mani. Ba kato gak nyan ngam promo. Wat dia gitu mani. Goho itu dokter menu. Kamu percaya dokter jak menu watnya. Gete yang le Harun Ar-Rasyid, gue mani yo. Ijma dokter bawa teh nyan sepakat nyan mani urung. Mani ka nyan mani urung. Watenyan Harun Ar-Rasyid mau pikiran tu. Mau pikiran gak nyan. Oh berarti inang long Zubaidah kai selingkuh. Inang long Zubaidah kai ngau lain. Lam saboh sisi ule gak nyan. Han mungkin inang long ngau lain karena inang long saleha. Tetapi ule gak nyan saboh sisi tu. Gak nyan sangka bahwa inang gak nyan kai ngau agam lain. Karena penasaran. Watenya enggaknya genuk poh hinang go. Zubaidah, genuk poh hinang go. Hana jadi gepoh karena sayang katat. Ikun le dalam kerajaan. Wahai Harun Ar-Rasyid. Nyawa hanglah masalahnya. Kecuali tak undang Abu Yusuf. Nah. Oi budah tu teh. Ya hoi lah Abu Yusuf. Budah Abu Yusuf. Jak mak kerajaan Harun Ar-Rasyid. Gepedu tu. Nyan hai inang long kai Medina tangyo Abu Yusuf. Kiban cara tapagot. Pakai ni Medina kata yang Abu Yusuf. Kakalon mani so pau. Oh watet yang mbak dokter nyo mani nyo ipekah mani uru yo. Oh, boleh pres aku.
tuthuk loteng. Nyan ke Abu Yusuf. Tuthuk loteng. Budah kamu bawa tengnya tuthuk di loteng. Alai man kem. Hai kamunya muazzim nasa. Zamir mutakalim muazzim nasa. Ma'a ghairi. Nah, ka budah kamu bawa tengnya karena gayu oleh Abu Yusuf, dia tuthuk loteng di loteng. Gerudu. Wate mun tuthuk loteng. Tu jolong wate ya. Berat tu jolong. Kang karuhung bru ipo gluntia. Tat jai gluntia tu loteng Abu Harun Ar-Rasyid. Wate ipo gluntia gucukeh long le Abu Yusuf gucukeh. Long tingat gu pegah le Abu Hanifah. Putra gu pegah inna lil khuffas maniyun kamaniyir rajul. Guluntia namani lagi mani urang agam. Gu pegah Bah Harun Ar-Rasyid nyawakan mani uragam, mani guluntia. Nyan kalon leuh ge fatwa nyan le Abu Yusuf situnya harta Harun Ar-Rasyid gejuk Abu Yusuf nyan ban awak je jamun wate meninggal Abu Hanifah dia biau sapa saya gebi peng ke Abu Yusuf hana gebi peng yang na gebi putra mani guluntia lagi ya mani urang agam tetapi gara-gara satu katanya kaya Abu Yusuf ni metua wap god ati ke gue maka idron wate ya beut nyan be sureng nganu ni wawoi daya ne kawo si anyo nai to bang manu agam wa bo kawo bang manu agam to piwo ne kawo si an mo le ke Rasulullah hai mi munyo gara-gara mo le ni won hidayah nyen kan senang nabi ke ron bungai ku jepat farduin nyo sunat sagai be yo re bang menan ya intan aju ku di belum lagi model awak padang ji awak drone ni no kan sering pun to lebih-lebih kan to lebih-lebih kirim maju nyen be apakah boboh mano ini boboh mano agam je kirim maju boleh ana masalah nyo ne kawo ti an nyo hana soja oblang mi mutua anu tengah hibuat be ne bekaru banyak beut ju singoh anu drawane bunu yakin mi mutua jid kepada alim ulama nak senang ne jid anu ulama mi menyo senang dari no ya jo beut dari no jo bak pendidikan agama nyan perkara yang paling penting dalam getanyo peringati Maulid ja beut ngan beutnyo akan terbentuk karakter urang ngan beutnyo akan god urang ngan beutnyo akan sehat pikiran urang nyan di saat nyan ke roh getanyo lam kawan urang yang sayang le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi mutua Nabi Muhammad sangat sayang ke getanyo. Sayang khat ke getanyo mi. Sehingga getulih di dalam kitab Majalisus Saniyah. Dikna sayang Nabi ku umat. Netulih dalam kitab Majalisus Saniyah halaman 117. Nabi Muhammad sehingga huruf akhirat mi mutua lamblang padang mahsyar gu sujud. Atuh tanoh belang padang mahsyar gu sujud. Wate gu sujud Nabi Muhammad atih tanoh belang padang mahsyar nukun le Allah Taala ya Muhammad irfa ra'sak wahai Muhammad beut ulay kata beut ulay uronyokan uro sujud uronyokan urawa gata dapu hadrawa tu nukun le Allah Taala beut ulay fas'al mulake wahai Muhammad yu'ta di saat mulake gebi kedrawaku akan kubi kedrawaku kena Allah Ta'ala ya Muhammad putra yang perle kalake kubi kedrawaku wahai Muhammad mulake beut ulai di saatnya Nabi Muhammad mimtua ngebeut ulai nekun ya Allah izan liman yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah Nabi idin kelun ya Allah untuk lun kutubit daripada neraka umat-umat lun yang pernah dikun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyan ban sayang Nabi Muhammad kepada kita dan Nabi Muhammad dalam hadis pernah nepega wa wa'titu syafa'ah fa iddakhartuha li ummati kelun Nabi syafaat li Allah Ta'ala lun simpan syafaatnya ke umat lun. Ni Nabi Muhammad gebi hak le Tuhan, gebi hak le Allah untuk bi syafaat, syafaatnya nekubah ke umat Nabi.
Nabi wate lahir nuhoi kata umat. Ummati, ummati, ummati. Wate Nabi wafat nuhoi kata umat. Ummati, ummati, ummati. Wate Nabi gebangkit hingga hari akhirat. Guyup sangkai kala oleh malaikat Israfil. Malaikat yang ditugaskan yuk sangkai kala oleh Allah Ta'ala. Gebangkit Nabi hari akhirat. Di saat gebangkit Nabi yang paling awal. Gesampuh abe yang nabak bajai Nabi, bak tubuh Nabi. Gesampuh abe yang nabak tubuh Nabi. Geputron bajai hijau oleh malaikat Jibril. Truk bak Nabi gepusuk bajai hijau. Getanyang le Nabi Muhammad ma malaikat Jibril. Ya Jibril, ma yaumu hadza. Pua uranya Jibril. Gejawab le Nabi, le Jibril. Hadza yaumul ba'si wan nusyur. Uranya adalah uro bangkit. Uranya adalah uro gahalau urang lam padang mahsyar. Gahalau urang lam neraka. Gahalau urang dalam syurga. Puai tu biar suruh babah Nabi. Aina ummati. Pat umat lu. Mi mutua. Nabi Muhammad lam padang mahsyar. Ne sujud gelake umatnya utama syurga. Dekna na tingat tanya umat ke Nabi. Bahkan na acara pegat peraya oleh Nabi. Wate truk pak masalah Nabi. Gatai lubo gelage naglang lam punggung ai kedua li. Akai ka pegah masalah Nabi katit tuan lagi burung tujuh guna yatim. Kayo nya tak pegah popo lain berangkap po je tak pegah. Nyan tanda hana cinta kepada Nabi Muhammad. Mi mutua dronuh urang inang nya kamu cinta tiga ke Nabi dronuh dua. Nya kamu cinta dua dronuh payah put. Pakon dronuh segalem gebangkit Nabi kena udonya santapan jahiliyah. Ngan sebab gebangkit Rasulullah, ngan sebab gekirim Rasulullah, urang inang menjadi wanita yang berharga. Maka urangnya dik-dik na yu murinang. Gili-gili itu juga. Na yang 10 manyam, na yang 20 manyam, na yang 25 manyam. Yang berkat tahu Nabi berkat Nabi Muhammad. Jamun hana wate jahiliyah. Wate jahiliyah inang tanya wa inang gok tanya wa hana perle tahu siapa kami tua. Maka bersenang, bersayang ke Nabi Muhammad. Letak kelebihan katanya umat Nabi Muhammad. Bahkan dalam sebuah kitab Madarijus Su'ud liiktisabil buruk yang nekarang les Nawawi Al-Jawi. Inan di saat Allah Ta'ala nepegat kalam pena, kalamnya pena, nepegat kalam daripada nur Nabi Muhammad, liah nepegat pena daripada nur Nabi Muhammad, nekun bak pena. Uktub temulih nekun. Nyo betulis dalam kitab Madarijus Su'ud liiktisabil buruk karangan Nawawi Al-Jawi nomor leh. Uktub tulis. Itanya yang lepena bawa tanyan ba Allah. Ya Allah, ma aktubu. Putra long tulis. Uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulis tiga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulis lepena. Itulis kira ini tua. Tulis. Liah itulis lepena ipiuk. Tulis lam pun Allah Ta'ala. Itulis bak watian putra. Auladu Adam li sulbih. Man apa Allah adkhalahul jannah wa man asallah adkhalahun nar. Anu Nabi Adam. Sawa yang taat ke Allah getamang syurga. Sawa yang maksiat ke Allah tamang neraka. Lihatnya itulis lam lepena. Ummatun Nuh. Umat Nabi Nuh. Man apa Allah adkhalahul jannah wa man asallah adkhalahun nar. Umat Nabi Nuh, sawa yang taat tamang surga, sawa yang maksiat tamang neraka. Lihatnya itulah dalam umat Nabi Ibrahim, sawa yang taat tamang surga, sawa yang maksiat tamang neraka. Itulah dalam lepena umat Nabi Musa, sawa yang taat tamang surga, sawa yang maksiat tamang neraka. Itulah dalam lepena umat Nabi Isa, sawa yang taat tamang surga, sawa yang maksiat tamang neraka. Katruk wate ba umat Nabi Muhammad. Di saat truk wate ba umat Nabi Muhammad ditulis lepena ummatu Muhammadin. Umat Nabi Muhammad. Man ata Allah adkhalahul jannah. Sawa yang taat ke Allah tamang surga. Wa man asallah sawa yang maksiat ke Allah ini tulis lepena bawa tenyan adkhalahun nar. Ini tulis wa man asallah sawa yang maksiat ke Allah umat Nabi Muhammad ini tulis tamang neraka nekul Allah Ta'ala.
Ya kalam la tataharrak. Hai pena, bek bergerak. Ya kalam ta'addab. Wahai pena, bimadab Muhammad Nabi Muhammad. Di saat didengar lagi teplah dua pena. Teplah pena mim tua. Hanjit ditulis le pena. Waman asallah adakhalahun nar. Watanya ditanya oleh pena Allah Ta'ala. Ya Allah, menyebek long tulis umat Muhammad soyang taat kamu surga. Soyang maksiat kamu neraka. Putra cilong tulis ya Allah. Betul Allah Ta'ala bawa tanya. Uktub ummatun muzinibah wa rabbun ghafur. Umat yang berbuat dosa, Tuhan Maha Pengampun. Kalau kiban sayang Nabi ke katanya, kiban sayang Allah ke katanya umat Nabi. Oh truk ba umat Nabi Muhammad hana tertulis kalimat soyang maksiat tamang neraka. Tetapi ketulis putra soyang taat tamang surga. Soyang maksiat umat ipubut maksiat. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Nyanban sayang Nabi, nyanban cinta Nabi kepada getanyo, tetapi manteng na getanyo ronyo yang manteng praku, manteng tahu-tahu, wate takun Nabi Muhammad nan rawa getang tersawa. Ya sama dengan Nabi Muhammad, dia kena Nabi Muhammad kampung rawa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kebiri jadinya. Berbeda wajah dengan Nabi Muhammad dengan dengan Muhammad berbeda ni berdua. Allah Ta'ala dalam Quran ku Nabi lain nan menungguhoi. Ya Zakaria, ya Isa. Tetapi wajah ke Nabi Muhammad hana gohoi dengan nan. Muhammadur Rasulullah. Getamah Rasulullah. Nyanban ge adab, nyanban sayang Tuhan kepada Nabi Muhammad. Dan begitu pula sayang Nabi Muhammad kepada kita yo. Dekna sayang Nabi Muhammad kepada kita yo. Kurang yang dalam neraka gelak kecok le Nabi Muhammad. Yang penting wate udepji na dikun kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni na yo tamang neraka. Awati. Hai. Ni pikir neraka yang kibale. Belek nerakanya kiban. Tutup. Kadang mangan. Kadang lebih. Hana kan? Sekurang-kurang azab neraka gepegah le Nabi. Gepusuk silap bak kaki. Tersut perut gede. Rat punggung tersut. Yang sekurang-kurang azab neraka. Gepusuk silap sakai bak kaki. Tersut perut gede. Maka na padum-padum boh dosa. Payah pujuh agar supaya bek tamang neraka. Dosa-dosa rayu. Simak begot. Nyo kena lu hang ana payang le. Na padumboh dosa rayu yang payah pujuh agar baik tamu neraka. Putra tungku dosa-dosa rayu ya. Nabi na pegah ala hadis. Ijtanibus sab'al mubiqat. Tujuh boh dosa yang dapat membahayakan, yang dapat menyeretkan urang dalam neraka, yang dapat membinasakan urang. Nah, tujuh boh dosa rayu. Ya Rasulullah, berkata sahabat. Wahai Rasulullah, wa ma hunna. Putra dosa-dosa rayunya wahai Rasulullah yang dapat menyebabkan urang tamang neraka. Dijawab oleh Nabi. Qala asyirku billah. Yang pertama dosa rayu yang dapat menyebabkan urang tamang neraka adalah murtad. Syirik. Ni jaga anda. Jaga cucu, jaga keturunan baik sampai di syirik Tuhan. Murtadnya dosa paling rayu. Khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Dua boh perkara yang paling god, hana yang lebih god. Tahu? Al-imanu billah, beriman kepada Allah Ta'ala. Nyan buat yang paling god. Beriman kepada Allah. Beriman putra. Ubena apa yang diyu oleh Allah Ta'ala kerjakan, ubena yang ditinggal yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Yang kedua yang paling bermanfaat putra, wan naf'u lil muslimin. Udah tanya manfaat kurun Islam yang lain. Na jabatan manfaat dengan jabatan. Besi na jabatan bermanfaat dengan jabatan. Camat manfaat dengan jabatan. Bupati jabatan, gubernur jabatan, presiden jabatan, manfaat dengan jabatan. Na harta bermanfaat dengan harta. Belum memanfaat dengan harta bi ke kurang kasih
bi ke anu yatim. Nabi na pegah ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Longon urang pelara anak yatim, ngon urang tanggung anak yatim, nyan lagi dalam surga tinggalkan Nabi. Maka na harta manfaat nga harta. Umay tungkuy long hana harta yang na ron. Yang na tenaga manfaat ngan tenaga. Nya surah pegad maulid, lahat layang-layang lay tayo. Bo tenda-tenda kajut. Umay long tungku harta hana, jabatan hana, tenaga hana, ulay na, pikiran na bermanfaat ngan pikiran. Bek mu cupit udep getanyo mu cupit gok udep getanyo bek mu cupit gok tim tua nanti ang cupit gok ja ulaut u cobut gok ja ublang pesu atiang gok ja ulang ko pesu junurok gok pat yang tadua tanyo mu cupit telur gok pat yang ketiga getanyo mu cupit cumukam gok awak wate mate getanyo kan innalillahi kuleu urang putracit alhamdulillah kakado penyakit pepoman melasa apa pulan bin apa pulin kagak tinggai getayo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baik pengumuman ikulan udah alhamdulillah takbir sunang mati urang pakon mun cepet gop iganya nyan buat hanagot dua boh perkara yang paling god yang pertama beriman kepada Allah yang kedua adalah bermanfaat urang Islam wa khaslatani la syai'a akhbasu minhuma dua boh perkara paling bro hana yang lebih bro di batanya. Yang pertama perkara asyirku billah murtad. Yang kedua wabdurrum bil muslimin udep tanyo mudarat urang Islam yang lain. Pat yang kedua tanyo wahana mangagop. Ada nama kata dua tanyo jika hana pakai bidah dulu. Yang macam mau cupit harta gop, mau cupit ule gop, maka miana urang lagi yang kampung, hangga kampung, hana berapa kampung. Itanyo tatari ucot kan yang ketari uluh, itanyo tatari uluh kan yang ketari ucot. Lam rapat dua tengah anak berapa yang rapat dua katu kedai kopi. Menurut keh ada syok ngan. Mun la rapat pekahan tahap raya di. Popo bak kedai kopi dia pegah. Nyan urang-urang lagi yang hanagot. Maka perkara yang hanagot ni mutua murtad. Orang yang nekalon. Don na media sosial. Nah pakai TikTok nih. TikTok nah yang darah-darah na TikTok. Na tong yang long ma TikTok. Ai, na tong kang yang akun-akun murtadin ma TikTok. Dua dro tiga mean. Nya yang got lung turi. Dua boh jumo hana kukun muka hana tenang. Dua boh urang Aceh. Na dua dro urang yang awaknya murtad. Ning drone katuha nan depan simak begot. Oronyo na dua dro anu Aceh yang paling palo oronyo. Nyan awaknya kaberani di live bak TikTok nyan diajak urang untuk murtad, diajak urang untuk tamang lam kapi. Dek ukun agama, mi ukun agama untuk kenang lu. Diajak urang untuk tamang lam kapi. Ipegah lewaknya, kamu mau tamang lam kapi ikhlas. Hanai bayu. Nyan dek nepateh min tua. Nyan dibayu awaknya. Awaknya adalah misionaris. Ipurusa Islam dari dalam. Orang ibu dah kafe lah di laut ni. Ipakat ayo tamang lam kafe. Hantating. Tetapi kan dipakai aning-aning Aceh untuk dipekafe aning Aceh. Bahaya orang tanya. So yang dia kesabaran awaknya, yang muda, yang tua, yang lemah iman, yang lemah ekonomi, hansip iman lamate diajak untuk dia kafe. Bahkan yang paling palau, na yang bela long kafe yang waduh, di bela, waktu takun ke kafe nya bela, ingat kui ke yang bela nya kafe je. Hanu ke nuri Islam bela kafe, nanti kui bela, ikut meno tungku, bek nekun ke awaknya lagi karena awaknya kan makhluk Allah sih, makhluk Allah ada bui pi makhluk Allah. Bui makhluk Allah, mai ke bui hanya takun bui, waktu lewat bui, sab lewat bui. Assalamualaikum tunggu menang. Ada yang takut? Awak lewat kafe. Assalamualaikum aulia menang takut? Allah Taala giukun kafe. Qul ya ayyuhal kafirun. Hai kafe. Tuhan yu. Hana kun non muslim. Sebab hana qul ya ayyuhan muslim mana? Qul ya ayyuhal kafirun. La ta'budu ma ta'budun. Han ku sama ataka sama. Nyata yang takut gong lagi ini gua. Kafe ni gua so neraka. Hana kebiat le dalam neraka. So pegah Allah.
Tolong pegang. Allah yang pegang. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Urang-urang yang kafir, urang-urang yang hana percaya ke Allah, urang-urang yang zalim Allah, ulaika ashabun nar. Awaknya atau neraka. Hum fiha khalidun. Hana kebiat le awaknya dalam neraka. Awak dua-duanya menyertai hana dimengucap balik neraka li ipajo ila neraka. Ini fikir bang. So pegang Allah, yang pegang kafir tamang neraka Allah. Yang pegang kafir hana kebiat le dalam neraka Allah. Yang pegang kafirnya buat Allah. Pua patai le kita nyo bije pura Aceh, bije pura Islam kata bela kafir. Kan ulo-ulo kita nyo macam ikun kelung. Nah yang kelung mana? Ai that gue kaya keun kafir ke kok. Thôi kita keun. Putra ta keun namanya bet keun kafir. Putra ta keun nya. Ustaz, kiai ta keun. Pegang le awaknya lah. Ma Allah Taala kan yutu bebas agama. Lakum dinukum. Hai bangai. Bek ka pegang masalah ayat Quran nya hana kabul. Kadu le hidayah bubi tu mau le punggung baru dia ka kritik masalah Quran. Nyo baru tu bid dari luang ka pegang. Allah Taala nu bebas agama. Lakum dinukum waliyadin. Kekah agama kah gelung agama lung. Kiyah kah agama yah kah kiyah lung agama yah lung. Urusan kayak tafsir Quran lekah ngule draw. Man fassaral Quran bi ra'yi falyatabawwa maqadahu lan nar. So yang tafsir Quran ngule ni siap-siap kamu neraka. Orang ini kabuh ya bela-bela kafir. Yang tingat ku sang mamai kafir dah. Oh khawatir kan perselaman iman anu Aceh tak pegah rata dakwah bahawa oronyo na misionaris di Aceh yang direnggut iman orang Aceh lewat ekonomi, lewat kelemahan iman karena anu Yahudi ya bela seperti kafir-kafirnya. Bahaya katanya. Ben fikir kiban. Mi ada data ya ino. Belehun. Nyan media ngo belehun. Kira-kira hana jet tak kalon cok HP kabur gede. Ana penting tak piti coknya. Oh yang manfaat man dong pakai. Berarti yang pertama dosa rayu yang dapat amang neraka putra, syirik. Yang kedua sihrun, sihir. Nanti sihir. Berkali Nabi Ladi, so yang ya badukun. Kemudian dipubuto ya badukun. Maka han getuang semayang le Allah Taala puat roh. Kan hansa han getuang. Itanyoy ipekaru yang sering tajak bau lumbe. Tajak badukun. Ino hana lumbe. Paci yang na ilau turun. Inotan. Si tunggu-tunggu mandu minau. Mangku pegah si pakong ku pegah. Itanyo bet tajak biu-biu jak badukun. Ka sakit. Kajak terus deh sini kalon tunggu sini yang putra napa kaitan nom yo gengeng deh. Oh, nyong awai sampai rumah. Awai sampai rumah. Budak, wo kampaking awai sampai rumah. Ya nyong sini yang dan. Padahal waktu kita mau rumah sakit kalambung kayaknya. Puet taraja lambungan pule. Nya jangankan saboh ceregen taraja. Iya, mon taraja itu pule. Maka bek kan percaya ke dukun. Bek kan percaya ke sihiran. Nah, teman sihiran. Nah. Miyahana kahana tron kula udzur rabbil falaq kula udzur rabbin nas. Nya nasbabun nuzul kan diperkenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bek pateh itu. Idukun nyan pin yang hantar pateh toy nu je mai ji. Tak kira wai tinggal. Pakon dukun yang dikun orang pintar karena ulun jak baji urung dungu. Dukun kan orang pintar itu, pakon karena ulun jak badukun urung bangai. Maka itanya nanu ya hana-hana mengkawin ya kana. Nyan ko diperkenang putrasi golom na jodoh. Be amobat ya coknyo ya cok je nya hana betul ya. Golom na jodoh. Sebab entuk na wai nang menau. Na item siagam ka item ji. Ote nyan ke level long. Oh item ji ka item agam. Yang pajan jade sama lagi. Silakan item agam ka item ji ka item agam. Nya sampai kiamat hana jade yang mengkawin. Yang pegah tu kai pekenang. Ni Allah minta olah rumah tangga menyo karu-karukan ni pekenang yang peng han sik. Ai menyo sik nol han kenang neu. Ye, ai ning ke kenang. Kan kalang no. Ya yang kali kawin kalang. Idron ni gujuk peng le lako saboh sa leboh nol. Karu pehan. Ki bahang karu saboh sa leboh nol. Sirbe karu pehan. Getamah nol saboh tu. Ha, ka tengah pecut.
Kata pelu, ditambah 0 apa tu? Kata tori be, katanya berarti kau ni pun kena ngai di kurasi 0 hansip. Hansip 0. Menyesek 0 hana kena urang. Apalagi 0 di Sabang depo raya yang kena. Nya jangan kena ngate hak le hamio bebenan 0 taju. Maka aku pegang badron be ya pati-pati, urang raja, be pati atayan. Oi pekan dah, kai kena. Hana kena. Ote tarasa drone nyu kai kena. Hana deh kena lagi ni. Buka tayo. Sebab minyak kaya tu kan umpang menggantung tapi kai pocong. On gurusong tapi kai hantu. Maka dosa yang raya dua adalah sihir. Yang kelih dosa raya putra wa qatlun nafsil lati haramallahu bil haq. Poh urang Islam. Poh urang Islam poh kapedimi yang kai lih bayi belas teng. Ini dosa raya. Maka hanya poh go. Ya apakah halia darah. Asaikah hana setuju ngauliakah ka halia darah. Asaikah hana setuju ngauliakah ka ani cuma. Asaikah hana setuju ngauliakah ka pang tibang. Kapua kon yang nyo pahlawan cika. Padahal lahir ke hentu thon luar biasa pegah masalah perjuangan. Pegah masalah perjuangan lahir tekan leme lagai. Orang yo karaya bah na mongpo abi tadi ngohai. Maka tiap dakwah putran ke lian nyo yayun ke gena ba abi. Ko pikili. Sembang ote tak pegah be ka pegah masalahnya ni drogo. Ote tak parik silsilah ci awak poh Aceh hentu kadang man be meritan. Itu pahlawan-pahlawan rewo yo royo. Boka be panyangkat. Yang kepet dosa raya aklur riba, pajak riba. Pajak riba, nanti pajak riba, nanti pu riba le. Riba terobak utang na riba, mutang juta, bayar juta, 2, 6 wet awak Honda yang Honda rentenir Lampung no. Ha? Nah kan? Nyan ke bangkit lagi ule bui ro gerak nyan pajak riba. Honda apa ya si bekas gabe ukui lo. Ha ni kala. Ni yang baik deh dengar kenau. Nama cikana Honda droi Honda jamunya we temu tang peng. Urang kasien ngomutang makai tanyo yang kaya-kaya tak kala urang kasien baik ke pulau agama gara-gara hantar tim surga. Baik kriet poh lagi ti kriet. Awak tengok laki le urang kasien kabut lagi ti dah. Getem tun bot lagi ti tak bahu cai ketimbang surga ku urang kasien. Urang kasien hana ketu pacok mengucok tu bareng tenir. Igatnya jangankan bayar sejuta 2 ada sejuta pecut sebab tengah mengkarat go. Maka bantu urang kasien beo berwana urang kaya lang kampung. Kan kula ke serkah kelong, kan kula ke serkah ketungku. Ke urang yang ga kasien. Yang payo riba bahaya mim doa. Mantungku hantar hoja le, iban hantar hoja le. Talake baba urang lain, munya hana talake baba urang lain kiban cara nyan ku purno cara badron. Munya memang butoi-butoi mengkarat in kuah, nemu utang, lebihnya nemu serkah juga awaknya. Kaku tak tambah cot juga deh. Mesti kan hutang sejuta, bayar sejuta 2. Itayun tetap bayar sejuta. Oh dia bayar nyocok sejuta. Kah, cok 200 serkah pro kemana juga deh. Nyala lagi. Apalagi urang-urang mengkarat, urang kampung yang mengkarat kan. Wate ketika mau hana ubah komprot, cok peng simpan pinjam, munya hana nutu cok, hana butoi lagi carian, nya riba na paju. Urang pajak riba dosa raya. Ka, kemudian dosa raya aklu mali yatim, pajak harta yatim. Nya boleh hendro nang mak-mak yang pelaran yatim, yang kanan yatim. Nya be ya blolik ngan pengen yatim, blo lu dalam ngan pengen yatim, blo jelebab ngan pengen yatim. Menyodro nang na peng lain, nyan harum cok pengen yatim. Menyetukudi hana peng lain, jet cok ube perleya, kon UBB perleya. Nampom? Kon UBB perle aja cok, UB perle ya. Mesti drone perle blongkut nyam tak aja cok. Be, dro iPhone nanti blong ngempeng anu he serkah lego. Main tiji iPhone long kamera ke long sini mata pi. Yang tiaan apa dia lego nampak noi. Nah yang gantung ada betul kono gantung mempipi. Nya urang pajo harta ni yatim yang gelak anak oleh Allah Taala. Dalam Quran, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Palau orang yang bersulit agama, alladzi yad'ul yatim. Orang yang hantam perempuan yatim, orang yang zalim yatim, orang yang pajo harta yatim. Yang bahaya, yang dosa yang kelima. Yang keenam dosa raya putra, tawali yaumaz zihaf. Tawali yaumaz zahaf. Peluang lam seuh perang. Ai tengok kamu perang peluang. Tengok awak raya-raya abah aku dah. So kalau perang yang ku, gue aku. Yang kalau mau perang kun tuleh nan lom, tuleh nomor sa ka tuleh tung suwan ude kaciganan kaya
so golong maka be raya tat abai tayo kan hanjir raya aba ta iem busengam agi jangwa pure tap ta cetok yo patah be aba oh beraya mi aku gom dengan Pancasila aka pula mengileng yang awak Aceh tang awak ke rohinya mandung di Aceh nyo bije mandung tayo awak Aceh be dak salah je ana yung gop limau ya raya banyan kan awak te tangiang mi jo tan perang awai hanai jo be nyen teken dame orang yang gepelahe gile ma kadang orang teken dame apa gah masalah Aceh mereka kungiang orang kan otek kungiang awak pegah masalahnya ku tengok padu mereka dua peut pegah mereka dua peut kau luar biasa lah he jinnya kira-kira iem busengap nyanyan biluk lan seru raya aba tanyo ngaba go itanyo be galak kumuku nandau kupoh kon tu kuda kon tu kudrom kon tu ngengkeh apa macam-macam ku gila wong pama ku sipak ke kuta ke ijak ke ijak aju pu ijak mendaleh kagayan belah bau kita igap anai pegah ijak aju icok sikin plu icelok lem perut kamete ijak aju kan polisi kun pak kalau kau udah enggak cok hai udah kan nak raya apa tengok ada nama hana sesuai dengan otak tengok tungku dunia tungku so ulama Pancasila pat ulama Pancasila citu nyok dia be alergi urang gepegah le lang kitab al alim ya riful jahil urang malim geturi urang mangai li annahu kana jahilan karena urang malimnya kalau malim pernah bangai kanyan wal jahil la ya'rifu aliman urang bangai hana geturi urang malim li annahu laisa aliman karena urangnya hana pernah malim maka be apa nyan tungku dunia nyampe kata yang bagian kiban tungku kiban tarikh tungku kiban tarikh dunia kiban ya tungku dunia nyampe kata yang bela tungku dunia tungku akhirat tungku dunia tungku akhirat bela ya ulama sok ulama akhirat mau hidup puatan sok lah tak lah gop lama cuk kabu mudi ulama sok ikun kabu payah pasti ulama sok ikun dak ikun ke home kabu kuda patane mita urang age abu kuda le cina ublau amyana tetapi na bijah yang kabu ikut na dengar surah gelan tak pane ulama bagi dua ulama sok ulama akhirat yang hana sesuai ngaji mandung sok yang sesuai ngaji mandu akhirat nya tak kudu tak lung madada kudu mete bi ko roko hana to mo ba ge tiga go nah tiap tempat rakyat malam yang berapa? Ya, hai, nyok pegang, adun, gata yang muda-muda, yang seumuran dengan lun, baik tak kun lama. Masalah agaknya nak butoy, urusan roh dengan Allah Taala. Ikan ngodro dekam toy kat pikir ke roh ilai. Urusan masa ilai drone urang tamat TK mengajar SMA, kahai lo boleh tu. Geja buat hantom gerbang daya hana getupat idaya hana gedu gebedah habu gepegah hukum gedua bagede kopi tira gegege kopi gepek rokok dokumen gekun menurut ya nyana takean pegah kon menurut entok nyan kon kuda dengo tat gin udaya tentu ya nyan kompurse nyan taman sikulatika dia mengajar bawa SMA lo baik SMA na kimia na fisika na biologi na geografi mete kejot tu kanya na pelajarannya bangai sawaka sebut-sebut hana kana wa ikulah bangai ganyan bangai tamatika ku kritik ulama dum maka orangnya yang label gop ulama sunyan jihya bele purno ulama ma huwa ulama pu ulama liam purno so pu so liam baru putri ulama so liam pu ulama pu dunia baru putri tah ulama dunia pu ulama pu akhirat baru putri tah ulama akhirat sebab yang cocok pegah ulama so nyan Imam Ghazali manjih mituri dai Imam Ghazali ipike Ghazali nyan nek jih gambong Imam Ghazali puet boh jilid ke karang ya diceritakan di dalam tentang ulama so geputuri ciri-ciri ulama so ibadah main tinggal kentok tungku dunia tungku akhirat kiban le tungku dunia apa waktu so aja ya untuk je tungku akhirat kiban cik berjak ngatain bumpi-pi di tempat ke roh menang ro tungku akhirat sebutai roy lom pegah baron apa sih orangnya yang kun lagi bentuk kue ron yang dikun lagi ulama so nya yang hana mengenang begaji
Sebab tengok pegah hukum kena berji. Yang ke kena ikut ulama tahu. Yang ikut ulama akhirat lagi tahu. Yang kena berji walau itu benar. Bahkan orang yang orang itu benar mulai daripada B sampai A sampai hana ada pegah ulama itu dah. Ini kan geda tu. Dah kebiki je. Pegah baron. Nyola kemaah menyenai ni awak. Bak kurasahana. Bak kurasahana. Kebuktian ada. Anak muda menokol kalian semangat than. Ba pegot acaranya. Maka alhamdulillah lun menurut pikiran lun god urang ino Nabi Allah Taala. Berarti dosa rayu yang ke-6 putra plun dari seuh perang. Maka di saat kawajib perang tengah kai tamang ka pelam nangro mesti draw hanya suruh nalung ya tu. Yang be apakah nan ni tok ya tu. Tulis nalung tolong subude. Subude kecil nan ke tulis li kayo. Tolong subude wetem tu. Nani yang palu ngan jalut wate sekolong perang laki perang. Wate kebetulan ayat perang Allah Taala kaplu kah nan timli. Dan nyobek je ke pengkhianat. Draw atau pengkhianat kepu galak tak kengku dengan pengkhianat. Untuk dikritik tunggu pun ni apakah hatanya dalam maulud. Kan pegah masalah maulud. Kalau pegah nokon masalah maulud hai dengar je hotel pegah masalah nyotok dengar. Untuk yang bihin dah kita lahu yang bagai. Yang kena lihat dosa raya pedra. Qadhful muhsanat. Tuduh gok Medina. Nya dosa raya. Maka hanya tuduh-tuduh gok Medina. Mesin ni agam ngani inang dua-dua kan berarti salah hatian baik pegah Medina. Kecuali benar saksi pedrau. Baru je tuduh baru je pegah huruf Medina. Menyah hana saksi pedrau kalau tente je pegah huruf Medina. Kadang kau ni Medina je imu urut. Aman tu ko hai mungkin urut boka urang urut na boh balsa man bajai. So bajai kan? So bajai. Kau ni urut kadai main nyonjo. Urang main nyonjo nani ni main nyonjo kan follow dengan lu dalam tok. Maka hanjir tuduh-tuduh gok Medina. Mana salah dua inang agam beda ya salah. Nyan 7 boh dosa raya 7. Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang kelima poh hurung Islam, yang keempat pajuh riba, yang kelima pajuh harta yatim, yang keenam peluang dari seuh perang, yang ketujuh adalah tuduh orang lain gemezina tanpa saksi. Umim tuah yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad gepelahi kena udunya sabah pendapat 2 Rabiul Awal, sabah pendapat le Rabiul Awal, sabah pendapat si kurang Rabiul Awal, sabah pendapat 12 Rabiul Awal. Pendapat yang populer adalah 12 Rabiul Awal. Pat ditulisnya dalam kitab Zakhair Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Alwi Al-Hasani Al-Maliki halaman 7. Yang kedua, yang pegah Nabi Muhammad lahir malam. Yang pegah Nabi Muhammad lahir tengah caurau. Yang pegah Nabi Muhammad lahir ba'wat ya subuh di saat ditebit fajar sadek. Pendapat kuat Nabi Muhammad lahir di saat ditebit fajar sadek. Nabi Muhammad lahir di Mekah, wafat di Madinah. Lihjid ke Nabi Muhammad tinggal di Mekah 10 tahun, tinggal di Madinah 10 tahun. Dalam masa 20 tahun berkembang Islam di bawah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad anu Abdullah, Abdullah anu Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anu Hashim, Hashim anu Abdi Manaf, Abdi Manaf anu Qusay, Qusay anu Kilab, Kilab anu Murrah, Murrah anu Ka'ab, Ka'ab anu Lu'ay, Lu'ay anu Ghalib, Ghalib anu Fihrin, Fihrin anu Malik, Malik anu Nadr, Nadr anu Kinanah, Kinanah anu Huzaimah, Huzaimah anu Mudrikah, Mudrikah anu Ilyas, Ilyas anu Mubar, Mubar anu Nizar, Nizar anu Ma'an, Ma'an anu Adenan, Adenan anu Uddi, Uddi anu Udad, Udad anu Yasa, Yasa anu Hamaisa, Hamaisa anu Salaman, Salaman anu Nabti, Nabti anu Hamal, Hamal anu Qaidar, Qaidar anu Nabi Ismail, Ismail anu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dalam sebuah riwayat anu Tarikh, Tarikh anu Nahur, Nahur anu Saruk, Saruk anu Arghu, Arghu anu Faniq, Faniq anu Abir, Abir anu Syalih, Syalih anu Arfakhsyad, Arfakhsyad anu Sam, Sam anu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh anu Lamik, Lamik anu Mutu Syalih, Mutu Syalih anu Ukhunuh, Ukhunuh anu Yarid, Yarid anu Mahlail, Mahlail anu Qanyan, Qanyan anu Anush, Anush anu Nabi Sis, Nabi Sis anu Nabi Adam alaihi salam. Pat getulihnya dalam kitab Asy-Syajarah An-Nabawiyah fi Nasabi Khairil Bariyah yang dikarang oleh Al-Imam Jamaluddin bin Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, gelar ganyan Ibnu Mibrat, lahir ganyan 80 Hijriah, meninggal ganyan tahun si kurang rutuh si kurang Hijriah. Ulang 3. Tiang menikah yang jenolak nyan Purnawa kane
wajib tak tepua itanyo tak purno kan adenan yang kajir. Mim tuah yang berbahagia, inti daripada balong tanyo, substansi inti tujuan daripada maulid adalah ikut Nabi. Yang kedua, be lale karena manggum akan mati, ya lih mati akan na proses yang akhirat. Yang kelihaya anu yang na lam gampung yang memiliki ledron sabo-sabo jo bak pendidikan agama. Mudah-mudahan udet bahagia di dunia jet umat Nabi, di akhirat gakui sebagai umat Nabi dan menumpuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum tawawa tabu jarawa yang anjir kena doa kajian ni Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Yang bisa kita rubah, tenangkan diri kita, belajarlah berenang agar sederas apapun ombak yang datang itu bisa kita arungi dengan baik. Sama dalam hidup.